Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Hadin arta yau jong ka jungnet jurip ka HADC bat ka hima malim ya ka yau do nagabenta ka khut ka suba kalapoi sya ka basay so na marga jing shimkya u CEM u ba penyat sing sim ya ka kular jong u CEM. Ba ulaban kala ulong ha ka ba menteri rang ba ka jela u Konrad Kisangma ula pelat ya ka mang pisa ba arp saulak tingka na ka Chief Minister Special Development Fund ban thiet ya ka trok kit nyon. Uba penyat sing sim kum u kongsan ban khap ribon ya ka trok kit nyon ya ka baladon lang u EM. Ka khut ka suba jong ka HADC uba Victor Rani upa im aina maning sing sim ka hima malim bat ki menteri ka hima malim. Ban yakun ya ka jingjabo bat ban pelong ya ka yo ka bakut basuba ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingyalam jong ba penyat sing sim ulalen hayo du na kaliang UCM habakran ha ka jingyalang ulo ang ba ka ka kala ka baningkong jong ka Solid Waste Management Program jong ka council ban tray kam ha upod usam jong ka council. Train kan kat manorai kan koi tersuba hayo hat lingba gini kali hanya don kali ke bahan ni dap tang ai ke we atli kali ro belarim tinggal 6 laban syakri hakrum badai nam ta kenoyo kada jing train system gini ki he glendan jongi yo ini kali Nang rai supplementa kemudian siapang way usto ubah pihak kepa laju yaman baro din kareng cukup ju itu ju pani tidak umpan epo Penyak baik yang kena meeting hari ini seni. Yi hendak khmat bakadan kena kali kitnya. Kadau baka hima malim kayo kena kali kitnya. Kalau bahadir baka executive committee ke batmai hapo ke HDC. Damshen haka art pratorik u August. Dakawe ke jingwat nilashim ya karai banwan banjingo yodo. Namar hadin bangilayo ikajing ujor nakikin hon bat nakirim shimat ki bapero ki bawan ban pentip shangi ban penslo ikajing sokhya ka jungki haka beide bat kajing bit jingbiang jungki nongle nongwan hane ko yo lada kide ki nong khayi lada kide ki babu dukan lada kide ki nong wan thiet bat kumta tata bat kilai keren bat penslo hangi ba don kam banwan dan pek nakalian ka council hanni po yo namar tang kumisngan shu kalai kawan po yo tang wat ha performance ngilu kamisngan shu kata ka safety and security jom kine nonglek nongwan kata ka di bandingkong ka bangi sukhya hanu kata namenta jom pi baro ki bajuan hanni po yo do kabaar pat kabangiwan ban jingo eka yodo men haka arpu pratorik kalong bagi yo yeke jing ujor halon kajing bomdan shu ye kajing ho jing subah hanne po yo ni kum kibriyo ni juong ba kakwat kakhya kalong kaspa ba yengi kikun bedriyo hanne po selapor thai ban yo ikakwat kakhya ni don kam banyo ikakut kasuban habon bangiwan banjgo ini kayo ringkat ban EM in charge of market i congress bat kiwiki EM bat ki officers ringkat bat additional DC na po DC office hadin bangna tokit habayde bat kajingkut jing suban nakalian jong kahima malim liba ipaim bat kimentri kila penpau ya kawai kajing bakinla penpenkhoi ya kayodo namar duna palat ki kali kitnyo ngilalap dalaki jom ki khmat bala pelang yo nyut hajan bon ki jaka ni po yodo kit hakapon ka biang banlik bo sa jaka bade banlik bo ndala tokit ndala keli
nakaliang kahima ki ong badan stang arteli dalam bakala kakali ke barang long berkit nyo. Nakaliang jungi ngilang penpau lingba ki media ki press ba nakaliang jungi ngin sakit kya ban wan ai no arteli ki kali nakamta kahima melim. Namta ka jingtun kuat yang kayodo kerpang bet tanam ta kayodo. Bat nakaliang jonga CM bat ringkat bat isi bat EM Gilawan mentasi ban kelait pai ba ya kini gatrok. Kini gatrok hadir mengilayo ban inspection. Ngalafon yu chief minister ngaladan kam ban ai kerpang ni ka scheme nam ta ban thiet ini gatrok. Nam ta ban weng ki jing kham tam bai le ku ku suba hang ne po yodo. Na kadang chief minister de kementerian ko bakuloi ban ko bakemen la penpau tu ka ski bangi kran ban nakaliang jing ai ko weng gatrok. So kemen nam ta jungi bagi ai kublai kerpang nam ta jungi ru bala ai ling baka chief minister special development fund jong snam arja apply arbsau nakam ta ban thiet ekani kali bat ya kata kawai pat ban sawanra ban sa IT dai ia men charge market sa penbai ringkat ke hima hakalu basngi bala ban penbai ko ko biang bagi kila ban IT ke hima madan kam sa kawai bakhamrit ban yo ban rum ha sejaka ko bakham kendong tekani di kakam ka bangila persyang dangtang hapo artayo minta bengiwan hapo yudu bagi persyang kat bala banle marmar tang sidap banjengok ngilalit hapo district council ringkat bat ki officers jong ke council ringkat bat ki magistrate bat ki police naka district administration layo ban dan meeting ke ba kerke bat hakata ke meeting ngila sodai bandon no ekawe ke kedhuan ke komiti ke bakerpang ya ke bangin shna ban thau na ke council ke jungi ya ke ban khle do CM ya ke ni komiti kani ke komiti andon ki member to ki em ndon na ke hima meliek kindon lu ke management na ke shnong mriu tu ni ki shnong bamarjan ba ke yodu ke shnong kulapati ke shnong wakapru ke shnong mission ke mokhan ka umsasun bat kawai do bat kerek sampiang kini kisnong ru ngin sa pentup lang ki member bat hakanya ka notification ke bangila penpena hakalai kuwai turik August ya kini komiti la form balathung bat la shai kasi ngin syong ya ka sin syong meeting ka baningkong jong kini komiti banang perkhat shishu ke di senjam ki badan kam bangin syim namenta banwara ka jingi kelahan ko yodo